Makpami to he ko ba Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo kai de ba dukanjo ko ba kamye si le do fi me mia ma agble ne mi le ebegbe me nkonye Peter nate agbere me kana ma agara nya jome ne mi ka mia anon go kuku wana o me ne mi de maka mia ano egenu to me le yi ka mo ko se yare ko do le nu to me ne mi ka mia ko gbada se yare ko tunu sinis ebe English dictionary do fi boy ka ma agara nya jome ne mi akpebe mi de ka won plemi le yema de si be nu sinis ebe English and do fi ye dan gbe mi afinya ja wotin le gbo wudun gba wuchu gbele mi afa ajogan ko mo wona yiti mi afa YouTube channel le Ghana zo ko akle hema godo kana ma agre dukanjo me mi en ma kai kan ya ajogo blan ko ko de kana addu ko chu Ghana statistical service kan do pe kan ele en le ni nyawo ji pom le Ghana zo ko me mi godo wonya me ka odi ko globe le ka me yu agade akametiaro ji ne ma kan yo le afor de sada wonbe yu awo afuka klezan na klezan ko ko le Ghana zo ko ma yu tende je si opon ko ku ba Ghana ko bito pa do pe kan Ghana police service wonya America le do pe bla eton bla evo eton ta flache bla evo eton yenye 23 institutions so le Ghana zo ko America yo won ko ko chupentia wonya America o le do pe gbanto le Ghana zo ko ma gudu ika kuikwa ku bito pa do pe wonya America wo fukere zanu ko me le Ghana zo ko America nye corruption wonao kini jori esi ko chubo be nena pedo do yala o tende jesi like kama o ko to menyati ka o don kona be corruption in Ghana people's experience and view aye ka fe be amu pon matoto bakla anu ko po alo tam su ikana lo si ko kuda zanana nti le Ghana to ko me kala do fe panya no wo de ko global you award do ye praise be foundation for policies in America ha ale ika wa acho formulation of policy according to me ikanye do ika wa na zanana na kakle zanunu chichi le Ghana to come na wa think ade afoni ka jode je si ba la ko ko pa pa ja no vio ja gba iko cho Ghana ga si de million we andre pe akpalafa ene yenye 17.4 million ko na kubito abezana na ene le pa pe play bla for the kemen ne maka ha kubito pe to pe ama de do ado ja gba iko honaga le no vi ko get de bo nti kana ba o fa do pa ele bla atom vo eton bla atom vo eton yekenye 53.2% la ngoma kuku wananu eye do pa be la yekena upload wa yenya Ghana immigration service alo do pa yekena pona mozonya oji la Ghana to come na maka ha Ghana Revenue Authority custom officers we can no be ka u achana bo bakple mozonya o metetre na ebe ava gbata to ko pa mo zo bu ka lo kana de Ghana to ko wonya me ka wo la do fa evele bakple bla eton for en mama en 37.4% eye do pa yika na alangula romantia America u anya elected government officials so yika ku ikwa America u tie be wo anojiru fa do po le nuto menemi abe this yo papa America wa wodo le don ko ji le nya ponto ma wotendo do fe yikade ala do fe yikanya ave to je sase galo 2.9% le Ghana to come kala ngome kuko nwa no vi ka o de supu ara America o de su ko le Ghana to come o nya America ku kare zanana gona o le Ghana to come eyi no vi ka wonya amagbele alo America ta plache en mana mesito le Ghana to come la wonya me ko pie fule asiesi me le Ghana to come kan je si ba ngome kuko na eyi le Ghana to come no to we adie me le ikaba wotinga da bono no to savana no to amugano to yika wo on ngome ku iko di ko global nuto katane baba nuto katane me yo vaya wo asa goma ba 11.8 40.5 na maka 19.1 wo nya nuto amato yika na me yo vaya o pa jesi danu aye la nuto bu ba kwaji aba western of na maka ahafuga plan of east wo tende jesi wana de aba bla atovo enem na maka plan of 100 ka plan for de kela nuto wa me eto yika na me yo le mlepe akpajita kpoida
bobi to fa do bi onye do fa ika zanana akukare o malagana to ko me ko kura no ko ku ika ne aichi muti kamya ponu kola na macho aputa no ikamya ano Accra Metropolitan Assembly kana egenu to me to ko tune kana to ko ejo de siba woten de asi agmana gomba ika wo amiasi no bi wa ma aware ika wudu na bublu le modo do jire egenu to ma ban jajira ka kula ma onya go blo wona one kan jo ko mi le nyebe wo ko ese ko de no to mi le egenti 3 le Accra Metropolitan Assembly plus suba no bi o kata na woten gana de abloji ka die gbapara na maka odo na le ya kacha na esema na wawo do baklo ko de mebe le yo pada na pakpaja yo pere yesiba no bi gere wo sana mo ma yika wo edie toli alogo wona elidodo wana le ya mako yika tafache tare jinu ma no meto takwere a egenu to ocho se yiko do yika achi elidodo ya kacha no le egenu to me Nyabano kwala gai mwara gani achumi apanya jokwa sero yenye ekiye nusinis ebe English and up ye adamu gani apanya jokwa udugbo enye pita na te agbeyo me eye sivi shame yika wonye mwada ndokata nene maki ha ugatro asile nyajo ntile agbe ngekeji akpene mjila nyapere kawa tambi koto mnyagano nukwa mpapuli mi